Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo, lokho esibambise ethembiso, lokho esikholwa, lokho esilindele lolo suku lokubonakala kwenkosi. uJesu bathandekayo uyeza futhi. Abafowethu, abangane bethu, odadewethu, bangafa beginywe ngamathuna, sisala imdeni ingagwananga, kodwa ngilapho ukukutshela ukuthi yena uJesu uyeza futhi. Abakithi abakade bafa baza kubonwa, inyembezi zokulilelana ziza kwesulwa. Lokhu bathandekayo kuliqiniso elisiduduzayo ukuthi kwelinye ilanga uJesu uza kubuya. Zona lezi izinto ezisihlukumezayo, ezisikhathazayo day in and day out, izinto ezibuhlungu esihlangabezana lazo ziza kudlula. Uthena umpostoli Paul mayibhala encwadini kaRomans chapter 8 verse ngelika 18 uthena inhlupheko zalesi sikhathi kazikulinganiswa lentokozo ezakwambulwa kithi. Bathandekayo, okusilindeleyo phambili lekukhulu kakhulu. Abese sithi umpostoli Peter ku 2 Peter chapter 3 verse ngelika 13 lo 14 uthena ngokwesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha okuhlala kiukulu. Abese sithi ngakho bazalwana abathandekayo, nxa lisalindele lezi zinto, tshisekelani ukufunyanwa nguye, lingasoleki, lingelasici. Bathandekayo, lokho character yona le itholakala kuphela esiphambanweni. Ngeke uzenze utholakale ungelasici wena. Ungahamba uyefunda u1 Thessalonians chapter 5 verse ngelika 23 lo 24 uthi yena ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wokuthula aligcine, alilondoloze, alondoloze umphefumulo wenu lomzimba wenu kungasoleki ekufikeni kwenkosi uJesu. Abese sithi ku verse 24 echapter efananayo, uthembekile loyo lubizayo oza kwenza khona lokhu. Uthembekile olibizayo oza kwenza khona lokhu. Bathandekayo, uJesu nguye othi ngasibiza abese singcwelisa, asenze ukuthi nxa isiza futhi asifumane singelasici. Kubambe khona lokhu. Nxa singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, siyabonga musa lothando lwakho olumangalisayo, ukubekezelelwa siyizona ebudeni bosuku singabaphilayo. Babo ingcwele siyazehlisa phansi kwesihlalo somusa, sithethelele, sihlambulwe konke ukungalungi. Babo ingcwele sihlambe ngegazi lakho. Iba lathi nxa siza kungena elizwini lakho, kwabhala umoya engcwele baba, sitolikele ilizwi lakho. Sicela umoya engcwele futhi asinikeze inhliziyo kamoya eyiyo ezwisisa kwawomoya. Ngelihle igama lomfeli wethu uJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, lizakhumbula ukuthi sigijima ngaphansi kwesihloko esithi sona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Lizakhumbula ukuthi izolo besiku Romans chapter 3 verse ngelika 20. Namhlanje sizabheka uRomans chapter 3 uverse 21 kuphela. Ngicela nisifunde uverse 21. Ithi yona kodwa khathesi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho sekwazisiwe njalo kwafakazelwa ngumthetho labaprofeti. Kodwa khathesi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho sekwazisiwe njalo kwafakazelwa ngumthetho labaprofeti. Inkosi mayibusise ukufunda kwelizwi layo. Isizathu esenza uPaul aqale ngokuveza uhlupho lomuntu yikuthi phela bathandekayo, kuyize ukuchumayela ivangeli ebantwini abacabanga ukuthi bangazenza balunge ngemisebenzi yabo. Akuchumayeleki emuntwini ozitshayena olemsebenzi engamlungisisa. That's why uPaul from chapter 1 kaRomans uverse 18 ekhuluma ngohlupho lomuntu emvelweni yakhe, azazofika kuRomans chapter 3 iverse ngelika 20 elokhu ekhuluma ngohlupho lomuntu. Isizathu
yikuthi kuyize ukuchumayela emuntwini ocabanga ukuthi angazenza lunge ngemisebenzi yakhe. Ya uyabudlalisa isikhathi bathandekayo. Umsebenzi wakuqala weBhayibheli ukuthi likuvale ukukhuluma ngokukubonisa uhlupho lwakho. Ya kuwe emvelweni yakho akulanto enhle enganconywa lizulu. Therefore uPaul kuvesi ngu-20 ka-chapter 3 uthe umsebenzi womlayo bangakhi abazolungisiswa ngayo emehlweni akhe. Impendulo ithi akekho kumaJuda labezizwe. Okwenziwa ngumthetho kuphela ukuthi ukutshengisa isono. So madoda, umthetho ulendima enkulu kakhulu evangelini. Umthetho uyasivezela ukuthi thina asinakho ukulunga okungasingenisa ezulwini. Yikho phela uPaul abekhuluma ngakho ku-chapter 1 ivesi ngelika-18 kuze kuzofika kuvesi 20 ka-chapter 3. Ngakutshela ngathi phela ibandla laseRoma laligcwaliswe ngabantu bezizwe lamaJuda. So uPaul nxa eqala ukukhuluma ngobubi bomuntu, amaJuda bezwa sengathi uPaul ukhuluma ngabezizwe kuphela. Kalokhu bona amaJuda babefundisene batshelana ukuthi balungile abanasono. So uPaul nxa eseqedile ukwendlala indaba yonke mayelana lohlupho lomuntu wonke olwesono, nxa esethulise bonke abantu amaJuda labezizwe bazwisisa ukuthi sibabi madoda, akulanto enhle ngathi. So nxa eseqedile uPaul ukuveza ukuthi madoda, nxa ngikhuluma ngobubi bomuntu angikhulumi ngabezizwe kuphela, lamaJuda alohlupho olufananayo. Sonke sibabi, sidinga ukusindiswa, sidinga ivangeli. So abesethi kuvesi 21 esiyiyo esiyibhekileyo namhlanje, uthi kodwa khathesi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho sekwazisiwe njalo kwafakazelwa ngumthetho labaprofeti. Ngamanye amazwi, mina lawe ukulunga kukaJesu yikho kuphela okungasingenisa embusweni wezulu. Ukulunga hatshi ngokwenza kuhle, hayi, kodwa ukulunga kukaNkulunkulu okuvela ngokukholwa, yikho ukulunga okufunwa lizulu. Ya lokhu kuzwakala kuhle nxa wena lami sesizwisisa uhlupho lwethu. Le njongo yomthetho kithi, izolo sivezile ukuthi God never gave the law to save us. It was never given as a means of salvation. Okunye njalo awuzange usinikeze umthetho ukuthi ube ngeyindingeko yosindiswa. Hayi, sike safunda uGalatians chapter 3 uvesi ngo-17. uPaul uthena uyasinikeza isizathu ukuthi kungani uNkulunkulu wanikeza umthetho after 400 years ethembise uAbraham lenzalo yakhe usindiso. Nxa usindiso lwaseluthenjisiwe, then kungani uNkulunkulu wasinikeza umthetho bathandikazi? Bamba lokho. Ayisikho ukuthi uNkulunkulu wayesengeza okunye umuntu okumele akwenze ukuze asindiseke, hayi, kodwa madoda uNkulunkulu wayesenzela ukuthi njengoba esethembise usindiso, umthetho kumele ubonise umuntu ukuthi ulohlupho oludinga usindiso. Umuntu abesesamukela usindiso ngoba esevezelwe ngumthetho isimo sakhe. Uyibambe yona le. Umthetho uyasikhomba kuJesu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Ngeke sichumayele ivangeli umthetho ungawenzanga umsebenzi wawo empilweni yakho lempilweni yami. Ngiyakhuleka bathandekayo ukuthi umthetho udlala indima yawo kuwe lakimi ukuze silahle konke ukuzethemba. Umthetho kumele uyidlale indima yawo kimi lakuwe la ukuze usithulise, silahle konke ukuzethemba ukuthi kulento esingayenza ukuze sisindiseke. So uPaul nxa eseqedile indaba yohlupho lomuntu lenjongo yomthetho emuntwini, abesekukhuluma echasisa ivangeli kuvesi 21 ka-chapter 3 kusiya kuvesi 31. Ngizakutshela ungabuzanga. Uyabona wonke lamavesi aseleyo, uvesi 11 uziyefika uvesi 21 uziyefika ku-31 kaRomans chapter 3 aphethe imfihlakalo enkulu yokusindiswa kwethu. Akhuluma ngecebo losindiso
ukuthi luyini, sisindiseka kanjani, icebo losindiso silamukela kanjani. Ngeke siyiqede lamhlanje, ngiyala kayiqedeki le. Therefore sizothatha amalanga impela sikhonapha kona lamavesi sisambula imfihlakalo yevangeli. Ngifuna ukuthi uzwe lokho. Ya, uPaul ungenisa kanjani ivangeli la? Usebenzisa amabala amabili kodwa khathesi. Vele ukodwa akusili igama eliqala inkulumo, hayi. Ungeza umuntu esithi kodwa kukhona asekukhulumile ngemuva asekudiliza. Manje la ukodwa khathesi okwenza indaba ibe wesi. Ya, ukhathesi laye akaqali inkulumo, uyaveza ukuthi kukhona okusemuva okudala. Zwana la, ngizokunikeza isizathu kungani uPaul esebenzisa lawa amagama nxa esambula imfihlakalo yevangeli. Okwakuqala bathandekayo, isizathu esenza asebenzise ukodwa khathesi yikuthi phela uqeda kusitshela kumavesi angemuva ukuthi thina sibabi. Sibabi sinjalo ngeke sizenze silunge ngokugcina umthetho. Kodwa khathesi ukulunga kukaNkulunkulu sekufikile. Ngamanye amazwi uPaul akasithisi ngelathembe konakaleni kwethu. Ya, uyaveza ukuthi libabi madoda, kodwa kulethemba. Uthi ngile ndaba ezinhle kini, kodwa khathesi. So la mabala bathandeka amabili abalulekile. Iyo indlela uPaul introduce ngayo ivangeli kithi ngemva kokuba sesiphelelwe umthetho ususithulisile. Uthena uPaul kodwa khathesi ukulunga kukaNkulunkulu kukhona ukusisindisa. Haleluya. Okunye okwenza uPaul athi kodwa khathesi isikhathi bathandike. uPaul wabhala incwadi kaRomans ngemva kweminyaka embalwa uJesu esezele, waphila, wafa, wavuka, wenyukela ezulwini. Zwana la, faka umunwe kuyona livesi siyabuya. Asambe kuRomans chapter 1 uverse 1 lo 2 la esike sadlula khona siza ukuthi uPaul uziveza kanjani ebandleni laseRoma. Ya, verse 1 uthena uPaul inceku kaKristu Jesu owabizelwa ukuba ngumpostoli njalo wahlukaniselwa ivangeli likaNkulunkulu, ivangeli alithembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele. Uyabona yini ukuthi lidala ivangeli? The plan of salvation was not an afterthought bathandekayo. Icebo losindiso akusiyonto eyaplana umuntu sewile. Hayi, uNkulunkulu kazange atshaywe yisurprise ukuthi kanti sokule ndaba enje wothi ngiplana icebo. Hayi, uNkulunkulu waplana before umuntu awe. uAdam esiwe uNkulunkulu kazange aplana icebo losindiso, but he promised the salvation. uNkulunkulu wathembisa icebo lalivele likhona. Ngifuna ubambisise lokho. Salvation was only a promise to Adam. Usindiso kwakuyisithembiso kuAdam. It was a promise to Noah, it was a promise to Abraham. uPaul uyachasisa kuGalatians chapter 3 ukuthi uAbraham wasindisa ngokwamukela isithembiso. Kodwa khathesi it is no longer a promise. Kodwa khathesi ukulunga kukaNkulunkulu sekubonakalisiwe. Ngamanye amazwi usindiso lwehlile is now a historical reality. So kuyimbali eliqiniso, akuseyiso isithembiso njengakudala, kodwa khathesi usindiso lwafika. Ya, usindiso selukhona. Usindiso solwaba khona. Uzakhumbula ukuthi leminyaka uJesu engakabuya emhlabeni, ya, kusase isithembiso. Iminyaka yayibali sehla, yayibizwa ngokuthi BC, before Christ. Kodwa khathesi uJesu wazalwa, waphila, wafa, wavuka, wenyukela ezulwini. Therefore we are no longer living in the period of BC. We are now living in AD. Okusho ukuthi the year of the Lord, or Anno Domini, umnyaka wenkosi. Zwana la, le ndaba ka BC lo AD, it also has got an individual application. Iyaw apply futhi empilweni zethu. Impilo yethu abakholwayo yehlukaniswe kabili, BC and AD. Ya, ngizakutshela. Ya, uBC umele ukuthi before Christ, uAD
AD umele ukuthi anodomino. So sasingaphansi kokulahlwa before Christ, sasingelathemba before Christ, sasingenakho ukuthula before Christ, sasingenaso isiqiniselo, sasisemanyaleni before Christ. Kodwa khathesi sesiyamukela uJesu, we are now living in AD period. uJesu seyikulunga kwethu. uPaul abesesithi kuRomans 8 ivesi ngelika1 zwana indaba lapho uthena kakusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi akusekho ukulahlwa kwaba ku-AD ngoba uJesu ufikile lokulunga kwakhe okuyiyo ipassport yabasindiswayo. Kambe mfowethu dadewethu usufikile yini ku-AD kumbe lokhu ku-BC ngale muva lokhu ngelayo uJesu? uJesu akakafiki yini empilweni yakho? Nxa engafiki uJesu umamukele, kumele uphile ku-AD. Uphile impilo elethemba, uphile impilo elokuthula, uphile impilo elesiqiniselo, uphile impilo engcwele, impilo engaphansi kwesiphambano. uPaul ithi kodwa khathesi madoda, lawa amagama ajulile bathandekayo singawasebenzisa njengesikhathi sokuthi njengesikhali futhi sokuthulisa uSathane. uSathane nxa engafika kuwe esekulingile wakuwisela phansi, wakwenzisa into eyangisayo emphakathini, into elihlazo, into ehlekisayo emphakathini, athi kuwe wena phela awusafanelanga usindiso, umubi bheka utshontshile, umubi bheka ufebile, umubi uqambile amanga ubulele, therefore you are no longer good enough for heaven. uSathane phela kulezikhathi lapha afika khona so akulabhulele phansi, akuhlala idundulu, akutshela ukuthi bheka into oyenzeleyo, you are no longer fit for heaven, you are no longer good enough for heaven. So kodwa khathesi ngesinye isikhali esingasebenzisa ukuthi simelane lo diablos uSathane. uSathane nxa esekuvalele ekhoneni, esekutshela ububi bakho ekonakaleni kwakho, wenzani wena? Kambe uyahle ulikhalale yini ukuthi kuyafanana lokhu suchiya ukukholwa? Uyenzani mhlobo wami? Zwana lapha kumele umtshele uSathane endini ukuthi yebo ngisoni mina, angilunganga. Lapho uqinisile Sathane ukukhuluma ngami impela. Kodwa khathesi ukulunga kukaNkulunkulu kufikile. uSathane uyahamba ethupulile bathandekayo, esuka njengasengcwabeni likaMose. Uzakhumbula ku-Old Testament lo Jude uyakufakaza. uMoses esefile wangcwatshwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu esebuya ukuzovusa isidumbu sikaMose, esezovusa uMose aphile, amthatha amsekhaya. iBhayibhili liza kutshela ukuthi uSathane waphikisana, wazama ukuphikisana loNkulunkulu ngesidumbu sikaMose. wazama mpela ukuthi akamelane loNkulunkulu, amelane loJesu, amelane loMikhayeli mayelana lesidumbu sikaMose. wayesenza njalo. Uzakhumbula endaweni yaseRefidimu lapha ama-Israyeli afika khona akhalela amanzi, uNkulunkulu wasekhuluma loMose, wathi Mose hamba ukukhuluma ledwala. ungahamba uyefunda u-Exodus, ungafunda uNumbers, uthena uNkulunkulu wathi uMose akhulume ledwala. ufunda uDeuteronomy uthi uNkulunkulu wathi achaye idwala kanye. into eyodwa bathandekayo. Kodwa uMose simthole etshaya kabili idwala. uSathane wakubamba khonokho ukuthi uMose kaligcinanga ilizwi likaNkulunkulu. wakubamba. uSathane kala record ecinywayo phansi lanxa isono sakhe sithethelelwe uyasibamba. wathi efika engcwabeni likaMose waphakamisa isenzo sikaMose sokutshaya kabili idwala. wathi lo kafanelanga avuke. Ngizakutshela ukuthi uNkulunkulu nxa emnqoba wamnqoba ngokodwa khathesi ukuthi uqinisile Sathane, uMose wonile. Kodwa uMose lo igazi lami liyamsitha, liyalalayo, igazi lami liyalalayo. uMose ngiyamvusa ngenxa yegazi lami. Igazi lami lanele kumoni, ngizalichitha esiphambanweni. uMose uyakholwa esithembisweni, lo usindiswe ngesithembiso. So uSathane wanqotshwa ukuthi uNkulunkulu wavuma ukuthi uMose yisoni, kodwa uMose kathembanga ukulunga kwakhe. Moses was resting in Jesus for his salvation. Bathandekayo, babusisiwe abathi uSathane lanxa ezama ukubalinga, abavalele ekhoneni, abatshela ukuthi kabafanelanga, bamtshela ukuthi uqinisile. Kodwa khathesi asisathembanga ukulunga kwethu mani, sithemba ukulunga kukaJesu ongelasici. Nxa ufuna ukusilahla Sathane, khomba isono esisodwa kuJesu, ngoba uJesu impilo ayeyiphila la emhlabeni wayengaziphileli, kodwa wayephilela thina. Thina ke kubalelwa kithi ukulunga kukaJesu. We are resting in Christ for our salvation.
haleluya. Kulabanye abantu bathandekayo, ya ngizakhuluma enye ingozi la. Kulabanye abantu bathandekayo uthi usister bacabanga ukuthi usister White was a legalist. Zwana ukuthi incwadi yakhe ku-Gospel Workers uthini ku-page 161. Zwana ukuthi uthini, uthi the righteousness of Christ imputed. Uyayizwa indaba la, uthi not imparted but imputed. Ya ukhuluma ngokulunga kukaJesu okubalelwa kithi ngokukholwa, hayi ngokuhle esikwenzileyo, kodwa yisipho esivela kuNkulunkulu esisamukela ngokukholwa. Ya uyabona nxa kule vangeli uSathane lizondayo yilona leli. Ya uSathane kafuni indaba ye-justification by faith ichunyayelwe, ayifuni, uyayizonda ngenhliziyo yakhe yonke. Ufuna abantu bafundisana ukuthi isono siyenziwa then lokulunga kwenziwa, ngoba nxa ungavela uthi isono ikwenza kubi, kusho ukuthi lokulunga ikwenza kuhle, i-righteousness by right doing, okuyilo uvangeli uSathane wadla ngalo emajudeni. Bathi sebefundiseni ukuthi isono siyenziwa, uSathane wazihlalela wakhohlwa ngabo, esazi ukuthi useqedile ngabo, ngoba wayesazi ukuthi nxa besithi ukulunga ikwenza kuhle uJesu kabasamdingi. Kuze kube namhlanje ungafunda iBhayibheli lakho encwadini kaJohn, iBhayibheli lithi uJesu weza kwabakhe kodwa abakhe kabamamukelanga. Isizathu kwaba livangeli le-righteousness by right doing, yikho uSathane izonda i-justification by faith, ngoba kayihlukanisi umuntu loNkulunkulu. Ifundisa ukuthi umuntu usindiso lwakhe lweyeme kulungeni kukaJesu. So umuntu uzasindiseke kumele akwakwatele anamathele kuJesu angasuki. Kumele ukuthi impilo yakhe yonke ifihlwe egazini likaJesu. Ya ngamanye amazwi imfihlakalo yokunqoba kwesoni isekelwe ekulungeni kukaJesu. Ngeke vele isihlahla semengo sizale i-orange. Ngamanye amazwi ngaphandle kokuthi abantu bazwisise i-justification by faith, ungathatha iminyaka bathandeka ubachingela ngomlonyana wakho nalowo, ubafuqa condemning them, ubatshela ukuthi bengenzi lokhu kumbe benze lokhu, ngeke bangene ezulwini ma bengenzanga lokhu, bazangena ma bengenza lokhu. Ngeke sibe nezithelo ezilongo singayibambanga imfihlakalo yokulunga kukaJesu. Ngamanye amazwi ngame ebandleni kupulpiti awumemeze songathi uzuchilizwe, ngiyakutshela utshela abantu ukuthi balunge, uthi bayekele lokhu lalokhu, kodwa ngaphandle kokuthi abantu bamukele ukulunga kukaJesu, bamukele uJesu enhlizweni zabo, abantu ngeke bakufumane ukulunga okufunwa lizulu. uPaul uthi kuverse 21, yikulunga okuvela kuNkulunkulu. Kutshoni lokhu bathandekayo? Kutsho ukuthi ikulunga okwaplana nguNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi nini wakuplana nini uNkulunkulu kulunga lokho? Thina singakabi khona ngitsho kwabaseFesu 1 verse ngelika4 uthi ngoba wasikhetha umhlaba ungakadalwa ukuthi sibe ngcwele lokuthi singabi lasici ebusweni bakhe ngothando. Haleluya. Uyamuzwa yini uPaul? Uyabona yini ukuthi uNkulunkulu wayesazi ukuthi isono sizangena ngemuva le sona singakangeni, wahle walungisa icebo losindiso kuJesu Kristu. uNkulunkulu wathi eseplana icebo losindiso waligcina liyimfihlakalo, kwathi umuntu esiwa wahle walambula icebo, wathembisa uluntu ukuthi kuzozala umntwana omfazi ozachoboza ikhanda lenyoka enguSathane. Uzakhumbula ukuthi uAdamu esewile bathandekayo, uNkulunkulu wabavakatshela futhi ensimini. Phela uNkulunkulu efika kuAdamu, uAdamu wayecabanga ukuthi uNkulunkulu uzomjezisa amlahle kumbe ambulale. Kodwa madoda wayelandeni uNkulunkulu ngokweBhayibheli, wayefuna ukubanikeza isethembiso, ngoba kwasokwenzekile lokhu icebo elalilungiselwe khona, therefore kwasokumele lisebenze icebo bathandekayo. uNkulunkulu wathembisa uAdamu loEva, wathembisa uNoah, wathembisa uAbraham, wathembisa abaprofeti. Yikho akutsho uPaul kuRomans chapter 3 verse ngelika 21. Ngifuna sifunde okugcina before sivala livesi. Funa ungakhathali ngokuyifunda, sifunde futhi. Kodwa khathesi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho
ya ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho sekwazisiwe njalo kwafakazelwa ngumthetho labaprofeti. Ya Romans chapter 3 verse ngelika 21 yivesi esihleli kiyo yesilokhu sitolika lamanje siyayitolika. uPaul uthi isithembiso lesi safakazelwa ngumlayo labaprofeti. Ya umthetho ngakutshela ukuthi uPaul ukhuluma ngeThora, ya incwadi zikaMose labaprofeti. uNkulunkulu kathembisanga kuphela kodwa wagcwalisa isithembiso kuJesu Kristu. So yikulunga okwaplana nguNkulunkulu, yikulunga okwanikezwa nguNkulunkulu. Thina sizange sancedisa ngalutho bathandekayo. Ungasikelele ehwaqweni ucabanga ukuthi kulento esancedisa ngayo ekulungeni kukaNkulunkulu. Hayi, ngoba uPaul uthi yena yikulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komthetho. Ya lokhu bathandekayo sokudala iconfusion enengi emabandleni ukuthi yikulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komthetho. Umhlaba wahle wadivide waba iziqe ezimbili. Ya kulabanye abale salvation by grace, kulabanye abale salvation by works. Ya bathandekayo, kanti kutshoni ukuthi nxa yikulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komthetho? Elesilungu lithi apart from the law. iKing James sithi without the law. Kambe kutshoni lokho? Zwana mina ngizakutshela kuqala okungatshiwo yivesi esikufundiswa ngabanye bethu emhlabeni khona la. Amanga wodwa bathandekayo, bathi bona uNkulunkulu wazama ukusindisa abantu ngomthetho kusukela khonale emuva kuMose. Umthetho wasuhluleka kusindisa umuntu, then uNkulunkulu wasesusa umthetho wawubeka khatshana, kumbe wasusa umthetho wawujikela le waletha umusa. Ya abathi uNkulunkulu wazama ngomthetho wanikeza abantu umthetho, abantu bahluleka ukugcina umthetho. Bathi sebehlulekile uNkulunkulu wathi alright, plan B, manje sengiletha umusa. Ya nxa sengiletha umusa umthetho ngiyawulahla usasebenzi. Ya ngamanye amazwi bathandekayo, nxa uPaul esithi without the law, ngaphandle komthetho, bathutsha ukuthi kusukela kuJesu siyaphambili umthetho awusasebenzi. Bathandekayo iheresi leyi. Ya iheresi. Umthetho kaNkulunkulu awuguquki, ngeke utshintshe. Njalo uNkulunkulu lendlela eyodwa yokusindisa umuntu. There is only one way uNkulunkulu ayisebenzisayo, le ayisebenzisayo eyokusindisa umuntu kusukela kuAdam until the last person. Usindiso yisipho, sisindiswa ngokukholwa kuKristu Jesu. Salvation by grace is not afterthought before the law, because the law have failed. Hayi bathandekayo, it started with grace, it will end with grace. Romans chapter 3 verse 21 zonke uPaul uthini? Uthina pho siyawuchitha umthetho ngalokhu kukholwa na? Hatshi akunjalo, kodwa okuyikho yikuthi umthetho siyawusekela. Elinye iBhayibheli ngalifunda lithi umthetho siyawuqinisa. We uplift the law, we establish the law. uPaul uthi nxa sitshumayela justification by faith madoda, asiwuchithi umthetho. Hayi phinde thina madoda esitshumayela righteousness by faith siphakamisa umthetho. Ya uvesi 21 wabhalwa kucontext kaverse 20. Ya uvesi 20 kaRomans chapter 3 khona la uPaul uthena akekho ozathiwa ulungile emehlweni akhe ngokugcina umthetho, ngoba ngomthetho siba nakho ukwazi isono. Ya uPaul akutsho ukuthi uNkulunkulu lokulunga kwakhe kweyeme kuye yedwa. Thina sizange senze lutho. Ya kukho awuzange sincedise ngalutho ngokugcina umthetho. Yikulunga kukaNkulunkulu okungadingi ukuthi uze ugcina umthetho ukuze ukufumane. Hayi nxa sengivala bathandekayo, zwana uverse 28 khona kuchapter 3 ukuthi uthini? Uthena ngoba siyaqinisa ukuthi umuntu ulungisiswa yikukholwa la ngaphandle kokugcina umthetho. Bathandekayo, ivangeli imnandi man, ivangeli lulutho, ivangeli lijulile kakhulu, ikakhulu nxa usuzwisisa injongo yomthetho empilweni yakho. Uthi uPaul ngoba siyaqinisa ukuthi umuntu ulungisiswa ngokukholwa kuphela ngaphandle kokugcina umthetho. Ngamanye amazwi uNkulunkulu esinikeza umthetho, ya wayengasinikezela ukuthi siwugcine siginqe abe sesisindisa. Hayi ya ngamanye amazwi uNkulunkulu esinikeza usinikeza ukulunga okwaplana kwathenjiswa nguye, kuyisipho sezulu kuJesu, yingubo esiyembathiswa lizulu.
ukulunga kukaJesu licebo lezulu. Umuntu akalanto ayenzayo ukuthi libe khona leme kuNkulunkulu, asizange sincedise ngalutho. Ngamanye amazwi yisipho madoda. Zwana lo verse 24 khona lapha kuyona livesi, kunali chapter esikuyo. Uthi yena bakhululwa ngomusa ngensindiso eyeza ngoJesu Kristu. Thina madoda sasingekho, zange siphosele lokuncane ekusindisweni kwethu. Hayi, ikuPaul ebuza kuRomans chapter 3 verse ngika 27, zwana ukuthi uthini? Uthi pho kungaphi ukuzincoma? Kuthiwe ngaphandle, ngasimobani na? Esokugcina umthetho na? Hatshi, kodwa ngesokukholwa. Ngiyayiphinda futhi. uPaul uyabuza uthi yena pho kungaphi ukuzincoma? Yakwazi ukuthi waye uPaul ebuza ukuthi kungaphi ukuzincoma, ngoba kuthiwe liBhayibheli ukulunga lokhu ngokukaNkulunkulu, kwaplanwa nguNkulunkulu, kwalungiswa nguNkulunkulu, kwalethwa nguNkulunkulu. Thina azange sancedisa ngalutho, sasingekho kuplanwa, sasingekho kulethwa. Yikulunga okwalungiswa nguNkulunkulu, thina abantu singekho. So uPaul uthi nxa singacontribute lutho ekusindisweni kwethu, singelanto esikhuphayo ukuze sisindiswe, uPaul uyabuza uthi pho kungaphi ukuzincoma kwethu na? Kuthiwe ngaphandle. Kuthiwe ngaphandle ngasimobani na? Esokugcina umthetho na? uPaul uyaluthi hatshi, kodwa ngesokukholwa. Bathandekayo, akukho ukuzincoma ku-justification by faith, ngoba konke ayisikho kwethu, konke ngokukaNkulunkulu, kithi yisipho. Yikho omunye umhlabeleli ethi ngibabaza ubani na? uJesu ngegazi lakhe. Ngodumisa ubani na? uJesu ngegazi lakhe. Ngoba uJesu phela nguye waplana leli cebo. Thina singakabi khona, thina singekho, kazange ancediswe yithi. So nxa sesisindisiwe, sibabaza ubani na bathandekayo? uJesu ngegazi lakhe. Nxa sesisindisiwe, sibabaza ubani na? uJesu ngegazi lakhe. Omunye umhlabeleli uthi yena sengobabaza engikwenzelweyo, baze bonke bakubone ngamehlo, kwandisa insindiso eduze nakude, bathembele kuNkulunkulu bonke. So umhlabeleli lo uyazwisisa ukuthi endaweni yokusindiswa sibhadalelwe, singacontributanga anything, singancedisanga ngalutho. So nxa sesisindisiwe, sibabaze sikwenzelweyo, baze bonke abantu bakubone ngamehlo, kwandisa insindiso eduze nakude. Bonke abantu balahla ukuzethemba, balahla ukulunga kwabo, balahla ukuthemba umthetho, balahla ukuthemba ukungena ichechi, balahle konke okukubo, bathembele kuNkulunkulu bonke. Bathandekayo, so umhlabeleli wayezwisisa ukuthi nxa sesisindisiwe, sibabaza uJesu ngegazi lakhe, sibabaze sikwenzelwe inkosi, isipho sezulu, i-offer yezulu. Omunye wabe sesithi umhlabeleli, mina ngangilahlekile, ngathola ukuthethelelwa, yala ngingazibabazi, kodwa esiphambanweni. Hallelujah. That's why ngisithi mina ku-justification by faith sidiliza konke ukuzincoma, sidiliza konke ukuzethemba, sidiliza konke bathandekayo ukuzama ukuzisindisa, ngoba siyazwisisa ukuthi icebo lezulu laba khona singakabi khona, lalethwa nguye uNkulunkulu. Thina kuphela sisindiseka ngokulamukela. Ngiyakunxusa, ngiyakubiza mfowethu dadewethu ukuthi uzoyamukela i-offer yezulu. Zwana, mina ngikufundisa ukuthi hamba uyeyekela lokhu lalokhu ukuze usindiseke. Usindiso lwabuya singakabi khona, aludingi ukuthi wenze ulutho ukuze usindiseke. Ludinga kuphela ukuthi ulamukele usindiso. Lokhu kwenza lokho ayisikho kwakho futhi, nguNkulunkulu osebenza kuwe nxa usumamukele, abesekwenzela lokho ngakhona ukuzenzela emvelweni yakho, akwenza uthande umakhelwane, akwenza uthande abangathandekiyo, akwenza ukuthi uncede abanye abantu, akwenza ukuthi ungabi lomina, ungaziphakamisi ukhangelela abanye abantu phansi. Lo ngumsebenzi kaMoya oNgcwele. Wena nxa usithe wamukela umsebenzi womusa kuwe, nxa usithe waphakamisa isandla uJesu ebiza, wavula inhliziyo yakho, wavuma uJesu, wangena, wazivalela phakathi, wasebenza impilo yakho. Mhlobo wami, ngiyakunxusa. Ngiyakwazi ukuthi abanye bethu
besilokho sizibheka sicabanga ukuthi asisafanelanga. Usathane abanye wasivalela ekhoneni wasenzisa izinto eziyangisayo. So nxa sisiye e-church siyesaba kakhulu kuye e-church ngoba sibona ngathi labo bantu bazosahlulela basilahle ngoba sisafanelanga. Funa ukukutshela ukuthi uJesu kala dustbin yezona. uJesu akula sona angakhona ukusisindisa. Sonke isona esivumayo uyasisindisa. Bathandekayo, i-righteousness by faith sisindiswa ngokulunga kukaJesu, samukela khona kusanile. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, ungavumi usathana akurobhe akuvalele ekhoneni akutshela ukuthi wena awufanelanga. Yesu uyabe eqinisile wena awufanelanga, kodwa uJesu ufanele. Ya vele thina kithi la sibabazi, thina sibabaza uJesu ngegazi lakhe. Athina sizincomi kodwa sincoma uJesu ngegazi lakhe. Ukuncoma kwethu kusesiphambanweni, kulapho esincoma khona esakwenzelwa nguJesu. Woza sizokwamukela mfowethu othandekayo esiphambanweni lapho esilungisiswa khona. Yamukela umusa wakhe ufumane umqhele. Ngiyakhuleka mfowethu, ngiyakhuleka dadewethu, lapho khona cimeza lami uphakamisele inhliziyo yakho kuJesu. Sivuma ukuthi sonakele mana, akulanto enhle ngathi nxa uvuma lama sikhuleke. Baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo olusibekezelelayo njengezona. Nansi offer yezulu Baba, ulungu okwaplanwa nguwe thina singekho, azange sicontribute anything Nkosi othandeka kusindisweni kwethu ku-plan of salvation. Wazilungisela uwedwa, ulungisela thina. Ngakho-ke Nkosi uyasifundisa ukuthi akula lapho esingazincoma khona kuphela esiphambanweni. Baba oyingcwele, diliza ivelo yokunakala, ivangeli lokuzethemba kithi sonke. Sicela Nkosi usisindise. Babuye ofowethu odadewethu basindise lapha abakhona. Umuntu wonke nxa ephila aphile lethemba lokubana wena uyeza masinyane. Ngiyavuma Nkosi othandekayo, ngisindise lami, ngingasali phandle, ngivalele emuseni wakho. ngoJesu ngiyakhuleka, amen.